Allah Allah Cellallah, Allah Allah Cellallah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah Allah Cellallah. Hak Resulü Muhammed abzala artık nur ötken, артынан gelip 4 imam şariat yolun kız ötken, Pərvar Pir'din başçısı Hoca Ahmet Yassavi Türkistan'da bu da ötken. Tuğuna jurtun tün ötken, zikirin aytıp zarlanıp, pikirin bizge mur ötken, solardan miras bolungan şariat şamı jağılgan. Tarikat yolu tabılgan, hakikatga bağıngan, er orunda meşit bar, Kuday üçün salıngan, birden birge kalıngan, Hoca Ahmet Pirbeket solardan ülgü alıngan. Aytkanı zikir salavat, kaçtın dep şeytan mağından, pirlerden üzgüdü alıp, jamaatlar kuralıp. Oraza namaz tutalık, hakikat kaktan suranıp, Kuday жалғыз Kur'an için hakikat ras olanık, ahiretті oylamay, akılı kısqa pendemiz dünyege жүрген жұбанып. Tuğra joldan taymağın, təvəkkül etip, tabanda bu ağızı güç şaşulu musulmandı xabarlap. Mihrab meşit içinde sakardan turgan azandap, Allah'nın makşar devletin şın tilegen nazarlap, küllü türlük bolmasa lauqı menen mahfuzda, Küllü türlük bolmasa lauqı menen mahfuza sızılat deydi ozaldak pendenin kalmay başası. Mahşargan ey barar bazarlap. Allah Allah Cellallah, Allah Allah Cellallah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah Allah Cellallah. Şariat aytkan tыңлатып, азаннан тұрған ыңлатып, тахлил тасбих салауат зікір айтқан тұңлатып, кеудеден басты бұлғатып, дүниені байқасаң әуеліде Мұхаммед, ақырыда Мұхаммед, байлауды бізге бір ұшы айтыла берсе табылар. Әңгіме сөздің ығысы 70 мыңдай жыл дейді замананың озалда жаратылған тұрысы. اللهم انصر من نصر الدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعجل بظهور حضرة مهدي عليه السلام ونزول حضرة سيدنا عيسى عليه السلام واجعلنا من أعوانهما وثم خذنا الدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. Белгісі дейді қайымның ермәдінің шығысы, пайғамбардың бір әуен қабірінен болыңар, қайса деген дыбысы, 4-ші көктің үстінен қайса түсіп аспаннан. Тұзда еріп жоқ болар, тарылар тажалтынысы, ақиреттің қайғысын ойлаған жандар ақылдақ. Дүниені мақұлдап, қоғам менен тақылдап, мезгілің жетсе бір күні, ажалдың оғы атылма, тірілі шайтан зор дұшпан, күнәға сүйреп батырма. Ер қырсыққа шалынса, әр түрлі затқа шатылмақ, Алла деп нәпсін тыйғандар бұрынғы шайғы имамдар. Жүргізген екен жұртына шариғаттың хүкімін, ұстаған діннің бүтінін, тарихаттың жолынан аудармай көңіл пікірін, қоймаған дайын зікірін, Құдайдың сүйген құлдары дидарына жардың жолығы. Тамұқтың ей көрмей түтінін. Allah Allah Cellallah, 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 kudreti güçlü can Allah.